Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Twizere ko buri umwe wese ameze neza ndetse mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabasuhuje mwese kandi mbifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha cyo kuri wa kane tariki ya 5 ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2025. Mbifurije kumererwa neza, mbifurije ibihe byiza kandi mbifurije amahoro y'Imana cyane. Munyemerere turebere hamwe rero amwe mu makuru akomeye cyane, amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa muri kano kanya, dore ko turaza kwibanda ku bigendanye n'amatora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu Burundi uyu munsi nibwo amatora agomba gutangira muri kino gitondo, ariko kandi tugiye kurebera hamwe byinshi byo wamenya. Icyakora bamwe mu Barundi baba hanze y'u Burundi bavuga ko bakumiriwe muri aya matora atakomeje kuvugwaho rumwe, ashobora kugaragaramwo imvururu cyangwa se kutumvikana nk'uko impande zombi zikomeza kugenda zibigaragaza, cyangwa se nk'uko impande zombi zikomeza kugenda zibyemeza. Amakuru tujya muri kano kanya rero agaragaza ndetse aganashimangira yuko mu gihe rero umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara mu banyepolitike bamwe na bamwe rero batumvikana, cyangwa se bamwe badahuje ibyumviro bya politike, hakomeje gututumba icyuka kibi mu gihe umushingamateka Honorable Kizigenza Agathon Rwasa aherutse kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko uko byagenda kose aya matora yimirijwe mu Burundi ngo ameze nk'ikinamico, abatigeze yemera neza yuko ari amatora nyamatora nk'uko bikomeje kugaragara. Reka turebere hamwe byinshi ku byo wamenya ndetse n'impamvu aba Barundi baba muri diaspora bakomeza kuvuga yuko bakumiriwe muri aya matora, mu gihe uyu munsi by'umwihariko ari amatora rusange y'abashinga amateka n'abakenguruza amateka n'abajyanama b'abakomine. Abarundi baba rero ku mugabane wa Buraya bavuga ko batazi abitoza n'imigambi yabo, ko rero bizogorana kwitabira amatora batazi icyo rero bazatora. Bamwe mu Barundi baba mu gihugu cy'Ububirigi, igihugu giharurwamo rero Abarundi barenga ibihumbi 30, bo bavuga ko byari byiza ko bitabira aya matora, ariko ko atabigeze babashikira nyine kugira ngo babasigurire imigambi yabo. Ildefonso y'imyaka 44 akora akazi ko kunguruza abantu, akaba asanzwe aba mu ntara ya Brabant Wallonie hagati mu gihugu cy'Ububirigi. Abona ko bibangamiwe cyangwa se bibagoye. Ati twebwe nitwigeze rero tubona abanyepolitike baba abari rero ku butegetsi cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi barungika intumwa zabo kudusigurira ibiri mu migabo n'imigambi yabo. Ibi biragorana kugira ngo tumenye abo dutora. Ikindi nacyo rero nka njyewe maze imyaka 12 ndi hano, hariho rero abanyepolitike ntazi, none naho rero niyandikishije wumva nojya gutora icyo ntazi imigambi, ntari numva n'ibyo bakora ibyo, ntazi ibyo bakora ibyo ari byo. Gusuzugura twebwe rero nyine tuba, ntabwo ari ugusuzugura, ariko twebwe tuba mu mahanga. Eka na Arnada ukwigize umusore w'umufundi mu nyubako z'amagare ya moshi w'imyaka 26 nawe yiyandikishije kugira ngo atore ubwa mbere. Avuga ko rero bibagiwe kandi bafatiye runini igihugu. Agira ati ku bisanzwe Abarundi tuba hanze turi iyindi ntara y'igihugu, twamye rero dusaba ko hoba n'imiburiburi umushingamateka kuri buri mugabane umwe rero woserukira Abarundi bo mu makungu nk'uko rero biba n'ahandi, ariko nta cyavuyemwo, twebwe nta n'ibyo tubona. Ibi ntibyumvikana kuko rero no ku mbuga nkoranyambaga nta migambi y'abitoza iriko, kandi mu mwimbu rusange w'igihugu buri mwaka dufisemwo rero uruhara rukomeye cyane. Sinumva ukuntu twigizwa inyuma hageze amatora. Nicyo gituma rero njyewe ntazokwirirwa ndaja gutora, kuko rero simbona akamaro ko gutora ibyo ntazi nabo ntazi. Jamal Eliberti Sambushimike, umuganga wo mu gisagara ca Lille ni mu gihugu cy'Ubufaransa mu muryi wa Lille, nyine we avuga yuko azojya gutora, ariko ko ijwi ryiwe azorigira impfa gusa kugira ngo nyine agaragaze akababaro.
agira ati ngewe nzinduka mfata imodoka njye gutora i Paris mu Bufaransa mu buserukizi bwacu, ariko kuko rero atawansabye ijwi ntawe nzoriha. Ni akaryo rero ko kugaragaza akababaro. Twebwe rero tuba hanze dukorera hanze n'ubundi amatora mu kwanga rero uburenganzira bwacu ntibajya baduhereza ibyumviro byabo. Ikindi ko hari ibihugu rero mu bihugu bya Buraya ya ruguru rero bitagira ambasade, bazotora gute? Ubona batatswe uburenganzira bwabo bwo kwegerezwa ibiro rero by'itora biteganyijwe ko kandi by'umwihariko mu gihe abarundi baba barimo baratora rero muri uyu mwanya nyine ibiro by'itora bizoba byuguruye ahari ubuserukizi bw'u Burundi kugira ngo abiyandikishije bashobore kuba botora nk'uko bigaragara. Ni biki wamenya kuri aya matora ya 2025? Bimwe rero mu byo wamenya ni ibingibi tugiye kurebera hamwe, ni ibingibi ngiye kukubwira. Abarundi kuri wa gatanu nyine ruheshi rushyira muri ukwezi kwa gatandatu bazindukiye mu matora rusange, amatora yuguruye isaha 12 zo mu gitondo, ubwo ni saa 12 yazaraza kugara isaha 9 z'umuhingamo, ubwo ni mu masaa 9 nk'uko bigaragara. Ibi ni bimwe mu byo wamenya kuri aya matora. Hatorwa abandi mu matora yo kuri wa gatanu ruheshi, haratorwa abashinga amateka n'abagenama b'amakomine. Abakenguruza amateka batorwa n'abagenama b'amakomine bazotorwa ku itariki ya 23 Mukakaro nk'uko bigaragara, ubwo ari mu kwezi kwa karindwi. Hazohereza kandi amatora y'abagenama n'imitumba amakayitsiye bazotorwa ku ya 25 Myandagaro, ubwo ni mu kwezi kwa munani. Abashinga amaterwa abatorwa bose hamwe ni 100, batorwa hisunzwe ikarita nshasha y'intara zitanu zo mu gihe kare rero nyine zahora ari 18. Intara n'igitigiri cy'abashinga amateka kuri buri imwe biri ku makarita amwe namwe akomeje kugenda agaragara. Intara nshyashya z'u Burundi n'intebe mu nama nshinga amateka nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugera rero kuri abo bashinga amateka 100 baba batowe, barashobora rero kongerwa abandi biciye rero mu kizwi nka competition, iyo rero urugero rwo guserukirwa rutakwiriye nk'uko bigaragara. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, 30% cyangwa barenga abari abagore, 60% aba ari abahutu, ndetse na 40% abari abatutsi. Haca hongerwamo rero 3 baserukira abatwa. Nk'inama rero nshinga amateka yahahora yari rero igizwe n'abashinga amateka bose 123. Uretse kuba rero abashinga amateka n'abagenama b'amakomine baba bari ku ntonde zatanzwe n'imigambwe cyangwa se inani z'imigambwe, muri aya matora imigambwe yatanze intonde ni 23 n'urunani rumwe, ariko kandi harimwo na bakeya bitoza ku giti cyabo nk'uko bigaragara. Abitoza mu bushinga amateka ni 2,909 bose hamwe. 2,898 batanzwe n'imigambwe cyangwa se urunani n'imigambwe 11 barigenga. Komine igira abagenama nibura 25, ariko nabo nyine barongerwamo abandi iyo urugero rwo guserukirwa rudakwiye nk'uko bigenda mu nama nshinga amateka. Komine zose ubu ni 42 kugeza ahora ari 119. Abitoza mu makomine nk'uko bigaragara ni 6,753 bose hamwe, naho 6,750 batanzwe n'imigambwe cyangwa se inani n'imigambwe 3 barigenga. Intumwa imitumba amakayitsiye mu gihugu cyose ni 344. Umutumba wose ugira abajenama 5 batorwa ku giti cyabo. Abakenguruza amateka batorwa ni 2 mu ntara, umuhutu n'umututsi, yisunzwe ikarita nshyashya y'intara ya 5. Abakenguruza amateka bose ubu bazaba ari 10, hongerwamo 3 baserukira abatwa nk'uko bigaragara.
bibiri na makumyabiri na gatanu bubaye ubwa mbere rero mu Burundi huzura imyaka 20 haba amatora. Uko rero imyaka 5 iheze nta rundi ruganwe rwari bwigerere nyene rukura rugashikana imyaka nk'iyo ngiyo nyene atagiciyemwo ngo amatora sibe. Mu myaka irenga 60 Burundi bumaze buronse intahe yo kwikukira cyangwa se ubwigenge, ariko kuva hasigaye imyaka 2 ngo Burundi buronke intahe yo kwikukira mu 1962 hagiye haba amatora yaba ay'imigambwe myinshi cyangwa se ay'umugambwe umwe. Iyindi myaka igahera rero atayabaye ku ntwaro za gisirikare cyangwa se mu gihe cy'indyane z'intambara. Uretse umugambwe Yiprona watsinze amatora yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira, mu nyuma ugava nyine usigara ari wo wenyine wemewe mu mategeko kuva mu 1966 kugera mu 1993. CNDD-FDD niwo mugambwe ugize kabiri mu kahise k'u Burundi umaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi. Uwundi mugambwe wigeze gutsinda amatora mu kahise k'u Burundi ni Sawanya-Frodebu mu 1993. Kuva icyo gihe nta nsinzi urasubira kuronka nk'uko bigaragara. Gusa aya matora abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza kugaragaza ko ari amatora yuzuyemo igipfungu cyinshi, ku buryo abashinga amateka ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko aya matora ari nk'ikinamico ndetse ari ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Aba bagaragaza ndetse bakerekana neza yuko uko byagenda kose nubwo bagiye kuzindukira mu matora, ariko bisa n'amatora yamaze kuba, kuko batiyumvisha ndetse bakanagaragaza yuko CNDD-FDD yo aya matora yamaze kuyatwika cyangwa se yamaze kuyasoza uko byagenda kose. Akaba ariyo mpamvu bakomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko uko byagenda kose aya matora yamaze kubamo ibibazo biremere cyane. Gusa turakomeza gukurikirana hamwe byinshi bigendanye n'aya matora, tugaruke mu kanya.